Bang Ami. Pasukan anak malam. Pasukan anak malam. Mungkin kurang kerja. Kami tugasnya jaga malam, bukan jaga maling. Maling urusan belakang. Yang penting malam jangan lari. Bang, hotel pakai senter kan mantong na ba ma? Hotel puduk na ba? Hotel malang ko jaga. Ya, mantong muka na. No, puduk senter. Iba senter igado ba? Senter ule. Hotel pampir.